Yambanje kubasuhuza nanone ariko nkuko tubimenyereye uyu ni wa munsi wa prediction, wa munsi wa analysis, wa munsi tuganira ku mikino igiye itandukanye yo hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Uyu munsi tuzaza kuganira ku mukino uri buze kuzahuza ikipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool muri FA Cup. Ni umukino ukomeye, ikipe ya Manchester City izakira Liverpool. Prediction ziravuga iki? Ese uyu mukino utekereza ko uzagenda ute? Ese uyu mukino niki kizavamo? Ibyo bintu byose na handi wabisanga, na handi wabimenyera kandi kugiye, usibye kuri YouTube channel yacu yitwa Imahanda Sport TV. Mukomeze mukande subscribe, tubane turi benshi. So rero twihuse cyane, ikipe ya Manchester City izakira Liverpool kuri Etihad Stadium. Ni umukino uzaba kare ku manwa saa 7 n'igice. Ikipe ya Manchester City izakina n'ikipe ya Liverpool. So uyu mukino rero ndashaka ngo tuze kuganira duhereye gutera, mureke duhereye byibuze mu mikino 5 iheruka kuri buri kipe, kugira ngo nituza gukora prediction muze kugenda musobanukirwa neza uburyo ki aya makipe amaze igihe yitwara. So tudatinze rero reka tuze duhere ku ikipe ya Manchester City mu mikino 5 byibuze iheruka. Ikipe ya Manchester City ntago wavuga ko ifite ishusho mbi, ariko biraterwa nuko wowe wayifuzaga. Imikino 5 iheruka rero ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City, mu mikino 5 iheruka ikipe ya Manchester City yatsinze imikino 2, itsindwa imikino 2, inganya umukino umwe. Ushobora kwibaza ngo ayo makipe yagiye ahagama amakipe nka Manchester City harimo iyi kipe ya Arsenal. Mu mikino 2 ikipe ya Manchester City yatsinzemo Arsenal, abantu murabikana nawo mukino uheruka muri Club Cup. Ikipe ya Manchester City kandi mu mikino 2 yatsinzwe na Real Madrid. Imikino 2 murayibuka muri Arena Retro muri Champions League. Undi mukino yanganyije ikipe ya Manchester City mu mikino yatsinze harimo uwundi mukino yatsinze Newcastle ndetse na Arsenal. Mu mikino 5 nekeza ko mwabisobanukiye, mu mikino 5 yatsinzemo 2, hanyuma inganya 1, ubundi indi 2 irayitsindwa. Imikino 2 yatsinze ni ya Champions League ya Real Madrid, imikino 2 yatsinze ni Arsenal ndetse na Newcastle. Umukino yatakaje ni wa West Ham muri Premier League, umukino waje kurangira banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Aroni ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City. Kuri Liverpool noneho imikino 5 iheruka, kugira ngo tuze gukora prediction yacu neza. Liverpool mu mikino 5 iheruka, Liverpool yatsinzwe n'ikipe ya Brighton muri Premier League. Umukino uheruka Liverpool yatsinze Galatasaray muri Champions League. Abantu barawibuka ikipe ya Liverpool itsinda Galatasaray ibitego 4-0. Liverpool yangaje n'ikipe ya Tottenham igitego kimwe kuri kimwe. Liverpool undi mukino yatsinze ikipe ya Galatasaray, Galatasaray ku mukino ubanza yari yatsinze igitego 1-0. Ubundi Liverpool undi mukino yatsinze ikipe ya Wolves. Murumva ko ikipe ya Liverpool yanganyije umukino umwe, nayo itakaza imikino 2. Murebye neza nayo yatsinze imikino 2 neza ifite ishusho inganya n'ikipe ya Man City, ariko nayo tubigereranyije gufata ikipe nka Wolves ikanganya Liverpool yatsinze Wolves, ariko kurundi ruhande ikipe ya Manchester City yatsinze Arsenal. Na makipe atandukanye. Urebye ishusho rero y'ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal mukino iheruka, nubwo wavuga ko resultat zirangana, buri kipe yatakaje imikino 2, inganya 1, itsinda iyindi 2. Ariko nidufata iyi Real Madrid yatsinze ikipe ya Manchester City, ntago waza kuyigereranya n'ikipe ya Galatasaray ishobora kuba yaratsinze Liverpool mukino ubanza wa Champions League. So ni mikino rero yagiye ikomera ku ruhande rw'ikipe ya Liverpool, kandi ariyo wavuga ko yakinye n'amakipe yoroshye ugereranyije n'ikipe ya Manchester City. So ibintu rero tumaze kubona icyo amakipe uburyo ahagaze, na amakipe ahagaze neza ku meza bijyaniranye na resultat z'imikino 5 iheruka. Ariko tugiye kureba muri prediction, mu bishoboka ko byava mu mukino, ikipe ya Manchester City ifite amahirwe menshi cyane. Byibuze Manchester City irabarirwa gutsinda Liverpool ibitego 2-1, cyangwa se
ikipe ya Manchester City igatsinda Liverpool ibitego 3-1. Noneho kuri ba bantu bakunze kugura imikino bakagura n'ibitego, uyu mukino wa Liverpool ndetse na Man City urabarirwa byibuze kuzabonekamo ibitego 2 kugeza ku bitego 5. Abantu nekereza ko iyo prediction muyumvise, cyangwa se reka nyisubiremo. Manchester City ishobora gutsinda Liverpool ibitego 2-1 cya Liverpool. Manchester City indi prediction ya kabiri ishobora gutsinda ikipe ya Liverpool ibitego 3-1 cya Liverpool. Uyu mukino byibuze ushobora kuzabonekamo ibitego kuva ku bitego 2 kugeza ku bitego 5. So iyo prediction rero ndaza no guhita mbakubita lineup kugira ngo mwumve uko nanone amakipe ahagaze, nkuko twabitangiye rero, nkuko twabitangira muri iki kiganiro ku mpande zose twagiye duhera ku ruhande rwa Man City. Mureke ni lineup ngiye kubakubita ku bakinyi bazabanzamo hagati y'amakipe yombi, mwumve neza uko bizaba bihagaze. Ariko manze mwibutse, nimba ukunda amakuru ya sport, amakuru y'imikino mu Rwanda no hanze yarwo, na mukino tutaganira, kanda subscribe hano tubane buri munsi. So lineup y'ikipe ya Manchester City: mwizamu harimo James Trafford, mugiye kuri indi zamu y'ikipe ya Liverpool. Ariko reka manze mbabwire buri kipe ukwayo, reka mbabwire ku ruhande rw'ikipe ya Manchester City nyuremo nihuta kugira ngo iminota itaza kuba myinshi muri iki kiganiro. Umutoza Pep Guardiola w'ikipe ya Manchester City akina system ya 4-2-3-1. Muzamu harimo James, abadefanseri hakabamo Nunez, akazamo Kusanavo, akazamo Ake ndetse na Nico Oleir. Abo ni bamwe mu badefanseri b'ikipe ya Manchester City bari kuri lineup. Mu badefanseri harimo Rodri ndetse na Bernardo Silva, mu gihe mu bataka harimo Semenyo ndetse na Cherki ndetse na Doku. Impamvu mvuze abataka akazamo batatu nuko Pep Guardiola kina system ya 4-2-3-1, umwataka akaza ari Haaland. Mu gihe ku rundi ruhande rw'ikipe ya Liverpool, lineup y'abakinnyi bashobora kuzabanzamo mwizamu harimo George, ariko umutoza Arne Slot Liverpool akina system ya 4-2-2-2, nuko abadefanseri abari bane mwabyumvishe. Muri abadefanseri bane harimo Frimpong, hakazamo Ibrahim Konate, hakazamo Virgil ndetse na Kerkez. Mu ba midfielders makinyi bashobora gukina hagati, ariko babakinyi bakina mu hagati cyane nyine bakina basatira harimo Garven Bench kuri Liverpool, akazamo ndetse na Makarista. Nanone imbere y'abakinirwamo ni Mediane, ariko iba yegereye imbere kuri Liverpool ko ikina system ya 4-2-2-2. Hazamo Zoboslai ndetse na Wisk, mu gihe umwataka ari kuri Gakpo ndetse na Hugo Ekitike. Ni ikipe ya Liverpool nayo wavuga ko idafitemo impinduka nyinshi, ariko kuri Manchester City ifite ikipe idakunze guhindagurika. Iyi ni probably lineup ishoboka cyane, na probably prediction. Ni ibintu dukora hano buri munsi, kanda subscribe tubane buri munsi. Ini Manda Sport TV, ngendi ari Rwanda.